nyanyi pola reka kotnya aneh-aneh sekoraya ana pasisire san malas ana watese wet yang kopi balok raina bengi makaton rino ya wis kalani mati kredo saiki sewang-sewangan kepingin gombol mati tapi tetap jalani hemat ada dia ya senang hati kata orang di nomori kila listrik kerici acalale tomakan mati. Selamat datang buat Yurno. Perwakilan dari Tritunggal pimpinan Bapak Epra Gemoy. Alon-alon watan lakon ger.
seni rahayu olahraga rahayu Ae si kecil mungil Mas Reno. iki kesayangane Mbak Elsi tarik mawa 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 iki lo jan ajen oke ayo ayo kesayangannya Mbak Mawar panggilan buat Mas Abdi Abdi sayang 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 kakek Elsi kakak moyo sayang kata kakota lada kadas mawas kakak dipusana Aulian ayo mawar berbunyi Si gemoy kesayangan Minjem. Mas Reno kesayangannya Mas Ginoy Ayo si PK anak solikin. It